Sikap sekop muni kam je. Handa-handa dibangi pamingan kenal kadi. Kami ngan unggan Iya pas kada tunggas bang pandai mo bapa. Bani di SMS gawo na pa cara yang ngatas mental ni. Assalamualaikum. Ipa. Gawi mo magugao. Apa maga-mago naman. Di lagi habo gelak na Oh, apa? Ji, kung sa undangan, ya abang kam, ya ngajong. Siapa? Ya do kan? Ya dah. Ni ku jadi undang-undang hulun nga, o kapan na undang? Naban waktu kadua mas. Ay, nunggu masa kado mo ganteng ni ko ganteng ko nga pilagi. Pada maden masalah na. Ya, pandai nya masalah mo. Ya. Jadi apa? Wala ni ko je dang mo ihong. Nagumuli ko kakabay ng pare ko ngajong. Jadi apa? Ni kuat solusi ko dong. Kidak ko nya. Nya kada liyom we. Teki ko adan gawo. Nakado, isang ni ko haga. Wah, bener ko tunjuk ko sungine. Buat tuyu hebat. Api ko daco. Unjak cuma masalah-masalah ko. Mudah na sa begini. Muan ko don. Nah, kalau lamon fakta na itu desa, kalau lamon membuktikan itu di. Hebat lepaten. Beno, kuantak ko. Nya ngeberes ko nyebar undangan ayo. Ayo. Tunggu ko dia, nanya mo lo. Ayo. Terima kasih ya. Ayo, pa. Oh, tunggu na sa. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Oi, Pergi. ayo. Bye. Akhi ko kina, ako lang ngajong ni ko. Oh. Muli na ba? Janji dah pada epokan sa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cawa kau, perlu mo api. Yang ada juga kerjaan upai. Nah, benar bulan ko susul. Yo. Ayo. Aduh kena. Doon na yo. Yo, nya Ah. aja ya. Ayo. Kalau ni ko sukses. Yo, terima kasih. Ayo. Kum. Yuk. Dalam. Oh. Ya. Yang. Ya. Jadi apa tujuan nak katong dia aja. Udah kerja. Tujuan saya katong dia agak ngilu tolong jama tuyo. Ya. Agak ngilu tolong sakiat ne jama tuyo. Yo. Paham. Jadi apa? Saya ni kan wak muli. Hmm. Wak muli si kedemon ne. Terus. Yo yan nak kerjaan guru. Sekop. Jadi tolong kepat cika bakalnya saya ni bani lawan iya. Kayak iya dia haga jama saya. Oh, jadi kena masalah mo. Masalah muli. Ya. Gampang masalah na. Uli kira do jama tuyo je. Api si manito. Say ko. Diyon mo no gampang na sa. Nya ngayon ko nenek mo pa eh. Di pa nenek mo. Nek! Ni dua pa eh. Iyo. Pikata mo ne. Say kaway taglog ta. Nagmon ka. Iyo to. Tunggu pa. Aduh. Mata dia. Oh. Ah, panti. Pati ganteng ni ko aga. Ya. Amya ipa. Ya, kon makali gunung. Api pakalun. Wak pakan lubiya. Aduh lagi dudin. Di sa pakalon ni jama tuyo. Ah, Aduh iyo. dudin. Ah. Tinggal pa
bayo mong. Ya. Minum pahiway na. Ya. Nah, jadi dah mong di kusa salah alamat katong dija. Ana liya nenek mo na dyan no. Ya. Ang nakatinig kinya dacho ngani ko ilmu mini ko kanyin holon haga menapay niya man eh. Nenek mo na dyan no. Nya karupaya ang kalakal yan eh. Jadi intinya mah daco kero. Yo sebenarnya mah dacho kecuali kaya ni kuha silat bayo midija nampay da dacho. Cak cino cawa-cawa paham kidah tuyo ni. Kado pa kidah nya aga blinsi ki ja. Mix na mah daco. Sabah. Uway mo ado diinom. Ani ko gamali ka na gawo. Bayak. Wangan. Berapa kamu ne? 20 ka. Wangan. Mangiro si gratis kan tao sa mong. Tuyo api, tuyo ko je.